know these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want go? Kulai pik perlok perjor baro ke baju sngotenat ban page ek video jong kene ke channel ke jonga. Mentang ke video ngakwa ban ra HP de Jepang ke cing pelut jong ke welkop hadok kanok krol tengka ke pelut ha ke welkop arjar RPR. Bad kanok ke price pekan ai yakinong job bad yakinong syarem bad kunjuk ru yakitu kitim baro live art li. Ke jing session jong ke welkop ya ke welkop arjar RPR kalong ke bahek bah dok kata-kata dok saus pak $1 million. Balada pekelapat cakap pisah India kalong lai hajar saus pak katsan kelur tengka. Balan lujuar pat ya ke welkop belej arjar kat pra kalong arpa kondai syak. Balan lujuar pat ya ke welkop belej arjar kat sau kalong prapeu syak. Berhakane ke welkop kala ai $1.5 million cabarok kitim salib cabarok live art li kitim kiba partisipan hakane ke welcome balada kempan bat kato ke welcome ka ai kum ka fee kum ka barong ya kitim kiba partisipan barok live art li hakane ke welcome arjar par lato talang bat kato ka lai hajar kelur kala khanjo cakasaw hajar kelur badhang ne ke jingkeli yangi nangno ke welkop kala yok kat kenik pisah ban sanction hakane ke welkop mentang ambil pi nangno kan yok ya kenik pisah ke pisah pa ke welkop ka yok ban sanction po ke welkop arjar par hadu saus pak sau peu kelur kalong nagine ki partnership bat kine ki sponsorship ngangit bisnu thuhi ki partnership bat ki sponsorship kilong bakumno cucu ke bisa kami langba ke jingdi jong ki tiket bat ki broadcast berkunjung ru kene ke welkop arjar par kalong ke bahek bah do kata-kata la terket ba hadu san peu hajar ku ngut ki bru bakin page ya kene ke welkop mentangin pai sakit price kanong job kene ke welkop arjar par kan yo $1 million kemud dak bisa India laispa arbusan telur tengka betulong syarem kan yo $1 million dak bisa India kalong arspa live ar kelur tengka pada ke third place part kan yo $1 million kemud arspa khandai kelur dak bisa India ke fourth place part kan yo $1 million dak bisa India kalong cispa khandai pisau kelur tengka pat yaki barem pat haki quarter final team kinyo $1 million kawai kemud cispa live away kelur kawai bakin yo pat yaki tu ki barem pat naga round 16 kinyo $1 million kawai kemud cispa kelur kawai bakin yo yaki tu ki tim barem pat nado ke basdang bakin yo khandai million kawai kemud dak bisa India kalong drip khandai kelur teka kawai kemud ya baro kitim ke badon hapo jok ke welkop arjar RPR bakin yo bejak pisah ya baro ke welkop arjar RPR kan ai bej ki pisah ya baro habapai bad ujar pat ya ke welkop arjar RPR bad ya ki welkop ke baladep seden kaya per bak labang bej hang ne pinyo i ha ke welkop arjar khatsau kanong job kalong $1 million but kanong syarem kalong $1 million but ke third place kalong $1 million but ke fourth place kalong $1 million but ke quarter final loss kilong $1 million but ke round 16 kilong khandai million but kitu ke barem ru basdang kilong pra million but ha pat saka arjar ka pra kanong job kalong $1 million kebat kanong syarem kalong $1 million ke third place kalong $1 million ke fourth place kalong $1 million ke quarter kalong $100 million bat ke round 16 kalong $1 million bat kibarem duduk basdang kalong $1 million